जगोई साबदे हैत्रगा करी मांगदोपता ताइनै हाइब्रा कनो सासोन तौबा हैत्रगा लॉ एंड ऑर्डर इसेट सब्जेक्ट से फजना दिल तौबा हैरगा लॉ एंड ऑर्डर से कंट्रोल तौबा ngамद्रगा कांग्रेस ने तौरमनी 100 lies make a truth kana oidaba ngang base masi sum hanjin hanjin chamara ngang le ri achumboi khalli da haibi modu tarkadra da koi sengdok ta ba ya da प्रजा सिंह ना हरी तो आइडिया सेंग बने न खल्ले मणिपुर से हान उंत थोखिद्रिबा मवोंगदा लाइबक थीबा थौदो हाइबा तारे सही अनि फाजर कदौरे मसिदैदा हुजिक लैरिबा मणिपुर की प्रेजेंट सिचुएशन से मे बी लॉ एंड ऑर्डर खंगदे अमा खंगदे मयाम सी इफेक्टिवली कंट्रोल तौरगा मणिपुर से शांति लाखननबा any problem, any issue like this, or maybe Hana Aramba Tawalera Magashu, Hanagi Gomen Matamda, Aramba Tawalera Magashu, Hana Sumaina Taura me, a queen of Zik rectified Taure, Sum to E. Hargati Asheng Rogadi Koyana appreciation Pigania by Koy Gomen Sida. Adunatana. लैरिबा सरकार सिगी चीफ मिनिस्टर सिना करिनो आईडी हाइबबु हाइतेदा मान हंजन 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 ngang सिबु यंगु आई खबर सि पायर लापसे आई इकाइबने थोलिबि इरांग से कांग्रेस ने तौरंबा थबक सिंगी महीनी हाइरि कांग्रेस ने तौरंबा मणिपुर दा हुजिक लैरिबा चिंगदा तमदा शोरदा कुंगंगदा कांग्रेस ने तौरमदबु करी लेगेबा ngasi मणिपुर दा उरिबा मयाम से अखोई कांग्रेस पार्टी ना आईदी अंगमबा खरा तौरमबा कंट्रीब्यूशन ने ना आईदी थमनिंग बने अदु हौजिक कनोदगा यावरिबा लोकल न्यूज़ दा यावरिबा खोलिबा मयाम से फेंसिंग का से इंडो म्यांमार फेंसिंग मोरे दगा तौबसे मोइना तौबदौना अखोइदि वा अमा ngangbसी सोइगिद्राना यामना कीना यामना सेक्शन ना हाइबा तारे किलोमीटर 10 खाबा लोइरे गाना मोइना तौबदौना हाना सुंतौ तौरमदौना ngangbा मयाम से मसी अदम मतम मतमगी खरा खरा सेंगदोक्तरगदि अखोइदि प्रेस ता nganगबो ओरो असेंबली दा हाइबो ओरो यामना कीना हाइबा तारे अखोइगी इंडो म्यांमार इंटरनेशनल बाउंड्री हाइतारे इंडो म्यांमार से सिदैदा फेंसिंग तौबा अखोइगी मतमदा सुंतौ तौरमदबदौना मोइना हेता ngarang nahan moina हेता तौबदौना ngangbसे मसी मतंग से आई सिंतोक सनिंगबा प्रेस तसु होरेन आई अदुम कॉपी पीजेगे angasisu local dailies fongiba sangaida pokna phamda karida loina tai khabar khuding muta loi yawbani da adu local paper da fongi jisu authority amaga loina na fongi ni daita leiba khabar ngakta ne ba moju pangphong phong banati minister of home affairs na sahi sahi ge piba report to adu da base tawraga phong bane Ministry of Home Affairs na boundary fencing tawbase moina tawhalleba akhoi state government na tawba natiyeba akhoi government gi matam dasu ado akhoi government gi matam duda haiba tare 2010 11 da matam dugi akhoi gi government na masi sigi international boundary se मसी फेंसिंग तौबा यामना दरकार ओइरनी ना कोई सरकार हेक पायरकपदी 2002 दगी अदुम एनडी गवर्नमेंट मतेक खरद नते सही 35 दुदा सही मंगा अमदी सेंटर द एनडी एन हाइब तारे 2002 दगी ना 4 भावदुदी हाना लेरंबा चिरी लाई ओइ खरबा अटल बिहारी वाजपेयी की
गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट ने अदुदा सही अनीमा 2014 देना 17 फौसे सिना हुजिकी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोई सही त्रामा से समना है सही मंगा अमदी सेंटर द एनडीए ना सरकार पाइबो मतम दुने अदु 2002 दगिना 2004 फाव सही अनी दो मधु श्री अटल बिहारी वाजपेयी ना सरकार पाइबा मतम दुदगी तक ता मसी बाउंड्री फेंसिंग सी यामना दरकार ओइरे ना खोइना तकपदगी 2010 दा 2010 ददी कोई 4 दगी हौरगा 10 दुददी हंदक त लेखिदबा मतमदुगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अदुगा होम मिनिस्टर न चिदंबरम की मतम हाइबदारे चिदंबरम ओइब्रा मदु आई उतई यंजगी के अखोई पेरत द होम मिनिस्टर छे अनि अहुम श्री सुशील कुमार सिंधिया अमु वरमी अदुगा अतोपा होम मिनिस्टर अहुम तोंगान तोंगान होम मिनिस्टर अहुम जी थेंगनख्रेबा शिवराज सिंह पाटिल नसु वरमेबा आई होम मिनिस्टर इकोन कोन बगी अनिरक सुब तांगी दुदा वरमगद्रा मदु 2010 दा आई होरेन कॉपी सी लोइना सर्कुलेट तौजगे मयाम 2010 दा हौजिक किलोमीटर 9 खत लोइरिबा छे ngasi खबर यावरिबा किलोमीटर 9.2 से 2010 दा total estimated cost है 35,000 गुम्बा 35 crore मसी 2010-11 दा administrative approval पीरेबा अदुगा इहान हान बता 5 crore अमदी forestation की state government दा हान release तौरे अदुगा 2013-14 2012-13 चांगपदुदा सिदा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट तनिको छि आई कॉपी लोई पिजेगे अदो अखोई मतमदुदा किलोमीटर मरीगा पॉइंट 2 सी लोइरमे 2011-12-13 दा अदो सिदा जो रिपोर्ट त यावरिको मतमदुदा मखा दुम चथगदबसे लोकल प्रोटेस्ट हाइबम सिर्फ यावरिबा लोकल प्रोटेस्ट कनानो अखोई हंजन हंजन ने हाइरे मतमदुगी इचम हाइबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना अखोई की इंडिया की हाइसिरा मणिपुर की लम्मांगे बाउंड्री से अमुक रीडिमार्केशन दरकार ओइरे हाइना लाइक एनीथिंग प्रोटेस्ट तौबदगी मसी अकाइबा म लाक तारे हाइदा कनागा अंडरस्टैंडिंग लेनरगा चथोक चसिन फ्रीदा तौबा पाम्बा इलीगल आर्म्स इम्यूनेशन अदो सोमदा लागा डिस्टर्ब तौबा हेक चेंसन हिबा याबा कांगुनी खंगदे करम्बा ग्रुप का अंडरस्टैंडिंग लेनरगा तो लाइक एनीथिंग तौबदगी अखोई कैबिनेट डिसीजन लौरगा फरे फरे अदुदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे अदुगा मेन मेयर की डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे नकल अनिसदे कोई अप्रोच तौरगे अदुगा रीसर्वे अमुक तौलसी नोइना लम्मांगे मणिपुर की अदुगा इंडिया की लम्मांगे हरसी कदाइफुक चुम्ब चुम्दमनो येंगसीना मतमदर कैबिनेट इसे लौरगा मसी मतम खरद लेपिरोना लेपखिबनी अखोइगी मतमदुदा हुजिक रिपोर्ट सिदा लोइना यावगदोरिबनी को हाइजे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना पीबा एनुअल रिपोर्ट सिदा लोइ यावगदोरिबनी लोइ यावरे मसी कॉपी से अखोइ होरेन सर्कुलेट तौजगेबा मयामदा पॉइंट 4.2 मतमदुदा लोइरमबनेबा अदुगा मोइना अमुक नौना अमुक हौरिसिना 2021-22 दगी अदुदी अखोइना 2013-14 दा 4.2 लोइरमबसे अदुदगी गैप सि सही क्या कोइना लेपुरगा 2000 अखोइगी 21-22 दगी अमुक हौरगा हुजिकसे ngasi khabar da yauduni kilometer 9.2 ra keno adu khakta loibida ngairi ngangbudi sida moina loina tauba sadna kilometer 10 loire na hairi
अद अखोइना मिटोप लोइना पुशलमे कांग्रेसना मिटोप पुशलमे इलीगल इमिग्रेंट पुशलमे हाइसे मयामदसु आइडिया लेबिरमगनिको मिजोरम गा नागालैंड गा अखोइ मणिपुर गा म्यांमार गा ताइनरिबा सिगी इंटरनेशनल बाउंड्री से किलोमीटर 398 किलोमीटर सामरी की मयानी किलोमीटर अनीदंगायरेबा मशी पोरस होइना हांगागा लेरिने अदो अखोइ मतमदा किलोमीटर मरी खरे हन लोरमे हौजिकसु 9.2 9.2 दंगायरिएबा से 10 लोइरे खलसेबा लेमहौरी बिसी 388 किलोमीटर अमदी पोरस होइना जंगल होइना से हांग लेरिनेबा अदो अखोइ मतमदना मिटोप अखोइना पुसलमी हाइबा अदो हौजिकती मोइ मिटोप बीजेपी ने पाइपदे मोइसि लाइदौना मिटोप से अमत संगन बंगम खिद्राब्रा किलोमीटर 388 हुजिकसु स्टिल पोरस होइना जंगल होइना हांग लेरिने सिददी बीजेपी ने पाइपदे अमत संगनद्राब्रा मसी वो मणिपुर प्रजा सिंह करी खलमगनी असे हजन हंजन हंजन कांग्रेस न मिटोप पुसलक खुन्ना हलंबाना हाइरिएबा अखोइदी without authority di haining dieba Myanmar se Srimati Aung San Suu na led tauba democratic government leiramidna masi 2021 da neba military coup tauraga hujiksu military sasanina leibase military coup tauraga military crackdown taurpa matungda मसीजु मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने पीबे रिपोर्ट निको मदुदैदा मिजा सोमदगी मिटोपसी अयाम बचांग पनिया हाइना रिपोर्ट पीरिएबा यूएन दा यूनाइटेड नेशंस दा पीबे निको गवर्नमेंट मिदा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने पीबे रिपोर्ट ने मदुदा ह्यूज आर्मी ना मिलिट्री ना कुप तौखिबा मदु टेक डाउन दा हेन चंगछलकपनी हाइदना रिपोर्ट सी पीरिएबा हुजिकसु मोइगी मिलिट्री कुप तौबा मिलिट्री क्रैकडाउन तौबसिना हुजिक फावबा अखोइगी उखरुलगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट अचे फेरजोन की कामजोंग डिस्ट्रिक्ट हुजिकसु मी लिसिंग क्या लेरी मयामसी येंबियो मसीबु अइन हाइजरिबदी अखोइ मतमदा पोरस ओइना हांगना जंगल ओइना हांग लेबि हुजिकसु हांगिएबा किलोमीटर 494 से हुजिकसु किलोमीटर 9 खक्तमक फेंसिंग तौबल 9 दुददी मी संगबं ngamdre खलसिने अदि किलोमीटर 400 मरफु निपान दी हुजिकसु इंग्लिश ता हरगा पोरस ओइना जंगल ओइना हांग लेबा एक्सेप्ट बॉर्डर पिलर नतना हांगगा लेरिबा अदो मसिदा अखोइ मतमदा हांगबदुदी मी संगी बीजेपी मतमदा किलोमीटर 494 हुजिकसु जंगल ओइना हांगा लेसिदी मी अमदा संगहंद्रब्रा बीजेपी की गवर्नमेंट जी लाई ओइरब्रा मणिपुर गवर्नमेंट जी लाई ओइरब्रा मसी येंबिउ को हुजिकसु तोम ngang लेनि अदगी अमना कयामुक यामना ओइदबा ngangbagi हाइबबुबा अखोइदि हाइसिना अखोइ पखाइ हाइजलोयबा May 21, 2023 da Shri Birena akhoi India today gine sorry me 7 October 2018 da October gi tang 3 2018 da India today gi conclave amada ado Kaushik Deka, Mr. Kaushik Deka Haiba, Executive Editor India Today na exclusive interview ma Shri Birendra Laukieba. Adamana chum chatharpada interview to chum chatharapaganda. Do you have any estimates? Chief Minister Hanginiko. Do you have any estimate how many people are there in Manipur who are outsiders?
or illegal infiltration na hey Mr. Kaushik de Kasra Maun Hangbneva Adumana Birian Kumeva illegal infiltrators right now there is no one Manipur Taniko because we have already checking verifying has already been started. Illegal infiltrators say right now there is no one man kumineva. Hujik shu adum YouTube ta adum tawraga yengba yaneba mana maga interview lawgiba mana kumkise. Adu shi India Today ke conclave sida 7 October 2018 da Mr. Kaushik Deka se hangba kanda da Manipur da illegal infiltrators se ama phok leiti na mana khumine aduna hujik na hana congress matam da mayam changhal lami haibse ai masidi koi ai hur deba ngak le mangang ngak na nako terrorist amu haini ngak le gana external adu yaure amu haini masidi ikai ni ngai ni masidi ikai ni ngai ni eba masieba shima aina singtok saning base adigi ani shuba amana barabar adum haile congress na shu taunaramba kuki matamdugi militant sing haibitare suspension of operation Masi Prithvi ki mafam khuding makta India ki mafam khuding makta Manipur khakta natieba tongan ba maming da ceasefire peace talk ana nongmai kapna kana roi akhen masian hana bana kana roi ana nongmai kapasi lepna ra si ceasefire tawra si peace talk wari sanar sena dum taunari dna akhoi gi say for example any sen I am go so dum taunari ba adu adumai tawdna somgi kuki matam dugi kuki militant sing se masi nomai kapna ba se lepna ra si suspend tawra si suspension of operation Shu si taunara si haina unofficial loina sum haina basu lay 2005 tagi border guard toriba Assam rifle ga moiga understanding am torga noi sidai da nomai kapna base akoina su kapa yai noina su kapa yai haidna unofficial loina understanding loina ceasefire se official dinate ko adugumba madudi akoi khangde adumaina leinei hai adudi akhoi violence to oge group to machine yam da bayai national mainstream da akhoi lakjarage aduga ground rule da clearly high ground rule sidi phanayam na volume si phanayam chawi ko madumukti ai pujarakte ground rules da ihan han bada hairi basi bharat ki samvidhan constitution si koi thajai adagi ani subda manipur ki apunba territorial integrity se masi shokpa yaga thabak amta tawjaroi demand amta tawjaroi clearly moiga sign tawnaba shoes the choi tawnaba da yawrim ni ko aduga tai di yam gre akhoi gi kaino tawba haiba tare moi security forces maybe central forces oi ba yai adagi state force oi ba yai but no mai caption ba illegal extortion tawba yam gre masi ground rule mayam se adagi moina han pairamba Nomai mayam da tongan ba AK-47 oi ba yai rifle oi ba yai amo oi ba yai madugi what machine mayam adagi ammunition nomai maru mayam machine kya no haisi masi designated government ga
government central government adu tripartite talk state government siga yanaba designated armory hype tarene khulai thambam du mada thamaga double lock tawraga moinam paiba khoinam paiba ground rules tani ko adudagi yamdrabada at least once every month joint monitoring group ana amal le madu senior IPS officer not below the rank of IGP amana amadai tadaba amana chairman warga joint monitoring group se madu joint monitoring groups da government of India ki Minister of Home Affairs ki representative ama yaweba maduna tha amada yamdrabda amuk lakti joint monitoring se si meeting tawgadabani haibasi mada ground rule da yawri madudai da moina monitor tawgaduri basidi moisi akhoi ga moiga yana dana sign tawnagriba suspension of operation se masigi ground rule se violate tawbra tawdabra habisi monitor tawrin ko monitor tawga matam matam gi report si piri ne ba si yam lubne ba mase adu moina ta cabinet decision lorga moi si ground rule violate tawre hariba kari harim no khangde shu se withdraw tawbiro na cabinet decision lorga government of India ta thai the ground rule da haribadi state cabinet na decision lorba aduga at the same time joint government of India Minister of Home Affairs ki representative yawba joint monitoring group se machine shu akoi despite of a repeated warning sigi militant group se akoi sign tawna give se akoi na hanjan na warning tar noi violate tawre noi ga tawnari ba shu se abrogate tawroi dobagi maram aduga piu haidna repeated warning tawra phauda moise dom violate tawragadi moise there is no alternative option moise moiga tawnai ba shu se abrogate tawba withdraw tawba natra upai leite na moina shu recommend tawgadabane ba adu recommend tarkanda government of India na khanaraga o moina haisi summena haidna shushi withdraw tawgadabura aduga abrogate tawgadabane akoina lakshani ba point di moina shu tawsalambadigi mashi thuanbani foreigner yauna shu gi sign tawna ba yawrammi hairi sidaju BJP government center da ju BJP government adu madudai da shu da asoi ba yawrammi ne government of India ga moi ga tanaraga mashi abrogate tawba shu du withdraw tawba yade haibisi leibra congress matam da shu sign tawnaram banina yade haibisi leibra mashi Mr. Birenda hangiba question ni ko mase then the foreigner yoram targeti asidi noi foreigner yoram me yaroi mai ge mahut ama replace tawro haibra or natraga foreigner ma yoram ipse foreigner ek ki makhada hujibo phada dra adum India government si sahi ke phare center de leibse state government si shu sahi ke phare sahi nipan bu hele adu hana tawrami na adu haiba aine he haijabdo sibu manipur ki praja singi shuga si khangdaba artha khangdaba adu ground rule si khangdaba ground rule si huji senior police officer jing mayam huji matra yawba involved to mayam leiri si hanjan congress matamda shu sign tawnaram dana foreigner yawram dana haina so ngang bse present situation se law and order se mashi tackle tawba haitraga se samna haibri sason tawba haitadra total law and order se breakdown tawraga
ahal laman hainabam leidaine jagoi sabde haitraga kari mamdopta tainai haibra keno saswan tawba haitraga law and order is a subject se phajana dil tawba hairaga law and order si control tawba ngamdraga congress na tawrambani ji ikai ningai ni sinida aina haije even bharat ki samvidhan se sigi keno wari ba supreme court na phauba manipur gi law and order se total fail loire constitutional machineries mayam je complete breakdown tawre haiji ikai ningai natra ba se adugo hujikbu shoi gre ne mi kaya no hat khibje ha kari gumba shoi gre ga haina ba chidi train je railway gi train je masi collide to accident thop ka na sorry haiba yawe aeroplane ga kai ba kanda sorry and hire ga madu moral responsibility do aigi daita ni haidra ministry gi from dagi bhogo resign tawne sahi ani sangna mi je hana halaga dom hana halaga hujik so hana na nomai kapna da nom thamaga shoi gre hairi ni siwo adagi amuk shuko si di kui dribagi wani ko amuk shu May 21, 2023 da CM na hairi ni ko lapses in security intelligence failure led to the large scale violence in the state. Shibu moral responsibility khangdaba. Adagi he further added, we take responsibility. It was our failure. Yengoba. Adagi our lapses in security and intelligence. Si mayam su dum ningsing biram ganida si adu hujik ta amu sorry shoi gre ne train ga collide to thengai with sorry haibdi yai khangau dana aeroplane ga crash to di haibe yai sahi ani chumna sahi maga makhai hena hana na dum labji hujik ta sorry dana india gi tongan ba political party leaders sing na no, me hat by Yaba Hatna, me lishing young Kai who hena, Hojik, Mayum Makai Labam later than a relief came the later, Hojik the sorry, hive the Yaroi. You should be held more in responsibility. Adu Masana, more in responsibility, the Kanga de Mai to whom Topa, I resigned to whom Topra, to have the, he should have to be decided. Ikai draw the Hojik the sorry and haibisi madu punamaki daita se na thaina na chatlaga congress matamna su sign tawrambadagi thoanbani mitop mayam ama menmeram dagi thajala thoambani haibise masi ngasai ai amuka hanjalaga haijarabada ko akhoi gi international boundary se manipur ki se nagaland aduga Mizoram thadana kilometer sahum ga maudrani pani almost kilometer samari gumbane hoji kilometer mapan da khari akoi government na khawa haurambadu adugi tangkhai kitang hena da adu da khari adu kes kilometer tara khare khalaje moina di tara loire haibane ba adu jigle horba kilometer 88 to kilometer 388 to hujiksu porus oina jungle oina hang leiyeba adadi BJP di mi sangba yadi na hairga mantra am torga changhal moidra ba sigum wa ngang misni koi di ibu ikai da masi awai khum tawdang alai ta ngang na bisi masita adu moina ngangsala ni na moina ngangam ni na koi na sengdok pa ma di darkar oiba ai wafam khrache sengdok se bani adu makata ba darkar la ga chom sengdok se gani akoi di kano political mileage law na ba tawjaba na te ko adu makata ba sti moina yam toina panbam lei kuki naga gi adu yam na halagi ba khona gi do matam du gi prime minister IK Gujarat P.V. Narasimha Rao
लाखिब्रो लाओना हाइब्रा हाइबदो मदुगी मतमद थोखिबा थौदोकतो अदुगो हुजिक प्रेजेंट सिनेरियो से आई थंदना हायरसु नुंगाइतेबा अखोय मतमददा याउमिनखिबा अखोयगी नागागी प्रोमिनेंट लीडर्स होइबा हानिगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होइबिरंबा अदुगा हौजिकना कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मेंबर्स होइबिरबा श्री गायखमना नागाकुकी गिदो अदु माना खितंग सेंगतोकपिनबा अखोयना हाइजेबनी 100 lies make a truth kana oidaba ngang base masi sum hanjin hanjin chamara ngang le ri achumboi khali haibi modu tarkadra na khoi sengdok ta ya da Palibha Sarkar Honorable Chief Minister Singba Ibong Birena Singba Sarkar asi tawgudaba mathau dang di tawdraga mingonda tainaduna ba blame game sana lebise masi topiyo hadani han thamjani Sarkar ma have a constitution of people right madi adhikar duty in function ase phajana di pangthok traga opposition party na Palibha Sarkar da afapata chumillali haidana ngangna di mahusani du ruling party and ruling government na sarkar congress amadi opposition group ta party da taina bese masi pa thokte manipur sarkar Palibha Sarkar haktak ta thui hajabata sarkar sig right amadi magi power and function constitution na संविधान पीरिबा युगुम्बा duty and function amadi rights ado madugi mathaudan ado bandhok thammadona toribase masilai ba thibani thamjuge makhong kut pa kan tawraga kai su taw ngamda ma yumda ma inkhoda ayamna dokhon toksala awda ngang ngamda base masidi mari weakness gai lai masini prajana hangnari bawang se kai gi ma mon the period right se ma gi power and functions of pakho ta bano kai dore sini hangi bise hangliba question se pau masi phuji powder pau phangdri pau pame state government da period se constitution period madugi संविधान नैनब तमलते अदुगु सरकार हाइबसे under the provisions of the constitution India function तौनरी बिंगतने मदो paralyzed और बामी अमना उरबसु तौंगम दबा लेंगम ngam दबा उरबसु ngam दबा दोना सम तुमिन ने येंग बिसे करिनो थौना लेहनिंगी मथौदा पांगतो हननिंगी हाइजबने जे इकाई खमजर former chief minister जन थंबिखरे तौखिबा मयाम थबक मयाम कदाय दिगे लापनो कई हाइबसे मखों मरी खंगदबा मकोक ममै समनदबा वाची याम ngalakpasida masida question dokta yada ni tawba jiki saigi naga kuki matang naga kuki Irang da prime minister lakhibra lao had demand to hibra sin situation as a kenai hojiki leriba wathok siga adungai gi wathok da kenai naga kuki gudi praja gi level da ethnic crisis natte horok se lan hoba kangu masen khanna raktuna mado ethnic crisis manhan bawani manung da illi bududi lan hoba kangu na illi bani irang le rasu adungai gi sarkar na constitution da piriba sarkar da state government pibe mathau dan phatana pangthui mado subside to na ba mado control to na ba ha peace committee sendra aduga naga kuki leaders sing
चलगा खुन खुंदा जगह जगह चतुना इरान को मुठनब नेमथनब प्रजादा मनुंग मी फत्तब कांगुन इंसल खनहलिबिदो मदन मदुगी अदुम वा लौबीगनु अखोय मी ममा पान पोक मचा मणिपुरी ngakani खन चैनब याब पोत नते हाइदना कमिटी सेमदना मी थादना पीस इनिशिएटिव अमति पीस कमिटी सेमदना पीस मैसेज पीब चले स्टेट गवर्नमेंट मथौदा फजन पांथोया मदुदा एग्जांपल न हाइजबदा उजारी सांगा जेन हकिबगा मदु मतमदा असमदा उखुगा लिगे करी साइकुल ताइनो ओदा अदवाइ खने सेने थोई हाबदेगी मखोयनि चलगा मपा मसा चलगा आदा खादु आई सामक्सु सेनापति चोचोरातानपुर डिस्ट्रिक्ट की लमदन हाइ खुंदा लमदान खुंदा मी खरा मै थादो ले कुकी सिंह एलिजिबली कुकी सिनाव सिना कबुई खुन मै थादो हाबदी केंद्र एमएलए हबतारे मिनिस्टर ओरंबा खोखमंग साइपा इसादा चतना मदुदा आलम सिंह कोई खन सेंगनु खन से मी फत्तब सिंह तौजबनी प्रजा अखो कुकी नागा मसेन नते मसी लालहौम सिंह इंसिन तौबनी नखोय सावरंगनी दुसु सावसु सावना फादरगा इंग तपना लेमिन होना सी तने खोय सलगा थेमनु है nan kampung pida naga ki reconciliation meeting isama salaga ngi chuppa wal tasna naga ki leader kuki ki leader SARS ki leader maya kawra jo ago reconciliation meeting se patana pangthui asmai tawdana sarkar ki mathauda padana pangthui jabani मतम कुइब कुइदबदुना प्रजा की लेवल तब तागी अदुमत सही हाइबन हतानी थोक्सलो अंदर हाइब तारे ग्रुप सिंग मिंग पंजनिंग दे लान होब कांगुदना इंसल का तोहलबनी हंदक किसिदी कदाइदी काइथरी गाजो प्रेस हाइजग्रे मकोकदगी एमएलए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लेवल दगी काइथरतन हम खोंग फकाय थोड़े बहुत थोड़ा से इम्फाल द मिनिस्टर एमएलए सिंह से ले जा से खरा मसी को वा थोक असि थोक फावदा खोजि फावदा पीस इंस्टीट्यूट लौदना नागा की कुकी की मेटे स्नाउ सिंह की लीडर सिंह पुन्न एमएलए सिंह चलना मसी को पीस इनिशिएटिव लौदनी चलना आई तादा बने खंगदे चेमी थबक तौराबा पीस कमिटी सेम की बदो मदो थबक पांथोरा पांथोकते व्हाट इज दिस कहिनो असिनी खेदबसे मारबदना पीस पुरकनाबा पीस पुरकते रायदना हाजे थमजग्रे थोइबो वाथोक असिगी हौरक फम फामदा तांदान खमबंगमदबा मखै उंद लेबसना पीस नॉर्मल सिकमे पुरकदरिनो कदाई होबन लंसाइ थंबी है नोमना करियबा नार्को टेररिस्ट अदुनी मा नोमना इलीगल इमिग्रेंट्स दम है नोमना बका पॉपी कल्टीवेशन ने थरपनि है कदाई की बात बसकी क्राइसिस थोकनो हाइबसे खुजि फाम आइडेंटिफाई तौदरि अदुरी सोल्यूशन कमाय पुरा कदरिनो अनाब लायों को खंगब तारे कमा हिरा खागदरिनो हिदाक थादरी अब अनाव फगदरिनो सिनी अकोन हाजरेबसे क्रिटिसाइज तब नत्ती गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर से पुनमकी गवर्नमेंट नि लेबाक सिगिनी अकोन पुनमकी चीफ मिनिस्टर नि थौना लेहनिंगी मतिंग तोहनिंगी पीस नॉर्मल सुपुरनबा इजाति इफुरप चिन साने लेमिननबा मौसाबम अकोय लेमिननबा कई थौदांग तो पाखचिगे हाबसी प्रजा सिंह पॉलिटिकल पार्टी सिंह पुनमक से हौरगा पीस के इनिशिएटिव तो हन्नी लोनेना सेंटर तकलब दरकार मथौ तारबसु
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯅꯁꯟꯗꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛ ꯇꯧꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ प्रजाꯁꯤꯡꯒ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯛꯅꯔꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯁꯥꯎꯠ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯅꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯊꯪꯗꯨꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯨ ꯎꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅ ꯃꯤꯁꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯄꯪꯊꯥꯗ ꯊꯥꯔꯛꯏ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯤ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯣ ꯃꯊꯧ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯐꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯟꯅꯕꯗꯨ ꯈꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯈꯥꯝꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯧꯗꯣꯡꯅ ꯉꯥꯔꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯥꯔꯤ ꯆꯥꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯃꯥꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯏꯃꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯥꯔꯤꯗꯣ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯉꯥꯔꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯔꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯅꯥꯐ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯊꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯗꯣ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯃꯍꯨꯠꯇꯨꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯄꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯕꯟꯗꯣꯞ ꯆꯠꯄꯗꯧꯅ ꯕꯟꯗꯣꯞꯇ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯨꯗꯨꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯗꯨꯈꯣꯟ ꯇꯧꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ